Angibingelele lo bingelelayo Ikolodo likabafanyana ufowashabalala phansi emnambithi emadazane la ngidabuka khona. Bafowethu ngithi anginethulele nakho umsebenzi wami omusha Ikolodo likabafanyana 2020 elisihloko sithi Inkosi yamadixa. Ngiyethemba ke lo ukuthi nizowuthokozela lo msebenzi bafowethu. Ngicela ukuthi ningisupporte nithenge umsebenzi wami. I-CD izotholakala online angabe ukhona ukuthi uthole hard copy. Nangama-CD futhi izotholakala kuzo zonke indawo. Imininingwane nje yonke izovela la ngizansi kutheni uzoyithola kanjani, uxhumane nobani kanjani nawukuphi. Anginawo kamaningi bafowethu, bewukunethulela nje umsebenzi omusha oconsisa amathi omnandi ngale ndlela esimanga. Ngiyabonga kakhulu. Lo mdlalo wena nguthandi bafana bami uhlakazeni Lo mdlalo wena nguthandi bafana bami uhlakazeni Lo mbimbi lwena ngilithandi bafana bami uhlakazeni Mina mangithanda ngayiqeda lento lena ngihlikize khona insizwa emgangeleni Ngifika abafana baphonta ngayethu Bemithi khona insizwa emgangeleni Ngifika abafana baphonta ngayethu Bemithi khona insizwa emgangeleni Ngifika abafana baphonta ngayethu Ngaze ngathwalela ubala Ngathwalela ubala ihlangu sami Ngayiphathela ubala induku zami Ingigama lami Nawafika lokhu abaphumelela
Usamadi kaninigili tuwalodhalana ufuna manje Usamadi kaninigili tuwalodhalana ufuna manje Usamadi kaninigili